Bonjour tout le monde. Mwen pote yon ti konsey pou nou jodi. Nan la vi depi ki ou pa gen pasyans, lo avek yon moun ap eswe. Ou dwe gen pasyans le ti problem yo vini, le difikilte yo vini, menm le yo malot. Ou dwe gen pil pasyans pou jire problem nan relasyon. Paske kite moun wavel la, al pon yon lot moun se problem pi red. Paske moun wawal pon el te go moun ki te nan vil ki kite l pou un problem li genyen tout. So, mwen ven di nou jere ti problem yo paske pa gen moun ki parfait, tout moun ap toujou fe ere, et tout ere pap mem, men tout moun gen defo. Ok? Si mari m pat gen pasyans, li pat ap rete avem. Si m pat gen pasyans, m pat ap rete ak mari. Pa panse avek negatif, panse ak pozitif, sa moun nan fe pou ou deja.